Menteri Rang Bakdu Jong Kariu Narendra Modi mendagasngi ula ong ba hakini ki kendiat senam balaleng ke sorkar kela trei na kebenta ban kintiu ya ki sap ki pong bat ki jingtebet jong ki klur ngut ki samla kari lengba ke skill India mission bat ka kaushal vikas kendras haba ajing kren ha ka webinar hadian bla penlong ya ka dor bar mang tingka halor kapang PM Vishwakarma Kaushal Saman PM Vikas Menteri Rang Bakdu Kari ula ong ba lengba kini ki skim kisamla kilayo ya shibun kilat aikam aijam hakari ula ong badang don kam susu ban kintiu ya kane kaliang khnang ba kan don ka jingmentoi khambun bat ka bami ha ka PM Vishwakarma Yojana kade ke ka bami na kane ka jing perkhat बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे।